Vratit ću se na soli aluminijuma i magnezijuma, ono što sam prvo pomenuo. One deluju, da ponovim, reakcijom neutralizacije, znači neutrališu kiselinu. Isto to radi soda bikarbona. Šta je problem soda bikarbona? Problem je što je ta reakcija između soda bikarbone i jake kiseline, kao što je želudačna kiselina, jako burna. Što se oslobađa velika količina gasa. Kao po pravilu, soda bikarbona se uzima nekontrolisano. Znači jedna kaščica puna ili čak više od toga. U situaciji kada ima dosta kiselina u želucu, toliko je burna da osobu tera nekoliko puta ozbiljno da podrigne. Da izbaci ugljen, da izbaci vazduh koji se formira u toku te reakcije neutralizacije. U najgorem scenariju može da se desi da se mišić koji odvaja jednjak od želuca zatvori. Oslobađanje velike količine gasa u želucu može da dovede do ozbiljnog širenja želuca i u najnepovoljnijem slučaju, najnepovoljnijem scenariju želudac može da eksplodira, da pukne. Prema tome, da li ima preparata koji imaju natrijum bikarbonat, odnosno sodu bikarbonu? Da, ima neka peptosoda koja može da se nađe isto na tržištu, koja ima sodu bikarbonu, ali u maloj količini. Znači, problem uzimanja nekontrolisanog soda bikarbona u domaćinstvu je što se uzme velika količina, odnosno nekontrolisano velika količina.